e fela rena batho re nyaka go phela fake mo bophelong ba original re ka se kgone o gorogile o gona moroka baeti ba rena a ba gorogile magagesho a ke no tšea sebaka se ke lebogetsebe ye o beng o nkadimile yona ge ke go gatile dikgontshe nnae ge e ka ba dieta tšeo di go apere o ile go di apara tša go lekana e no tšwela pele o di apare e fela o di apare o tipotšiša gore o tlo go feletša kae ke a leboga o gona moroka mo ba gona balli ba rena re na le mahlomola re na le mmage ebile ke leboga kudu ge mmage a kgonne a go dumela kapa go amogela pitšo ya mo lenanegong la pitšeng tše kgolo gore a teponagatše ka ge sepedi se re sebiletšwa se a roba a ga gone bothata fela wa motheletši wa motse community radio gona fela go 96.3 FM ke ya gona ka mona go tloutša baroka ke mo amogele ke mo fe sebaka se a dumediše motheletši kgole le kgauswi mo a re teleditšego a le gona professor a ke go leboga malome ka kapa a ke dumediše wena pele malome ka kapa ke be ke leboge go gapa nako ke bue magagesho ke dumediše magoši ka moka go fapana dinaga ka moka go fapana ke dumediše dingaka tša setšo baruti ba porofeta batheeletši ba bagolo magagesho ba thietšang radio ya gaborena ya MCRS ke a letamiša balli ba gesho ba gabo mahlomola re a leta mama go mahlomola le kae re gona re leboga kudu mama ge le kgonne go fihla nto o e bolelang malome ka kapa ke nnete malapa a batho ba swanetše ba tsebe gore malapa a berekwa malapa a thegiwa ka jwale matšatšing a bolekgono bosenyi bo iphile maatla ka gare ga malapa a batho ba itirela boithatelo magagesho batho ba latiwa ka gare ga malapa ba fetša ba go batšwa ka gare ga malapa a bona so lapa le bohlokwa o swanetše o le bereke mmele wa motho o bohlokwa o swanetše gore o bereke ene baswa ba gaborena ba e leng gore ga go le kudu ba senyetša batho ba gaborena batho ba baso ntho e diragalang magagesho go lena ga e nape e ba gabotse ka lebaka la gore go kuša bohloko gore o le motho o moso o senyetše ke motho o moso go kuša bohloko kudu gore o le motho o moso o gobatše ke motho o moso nke re kwaneng re rataneng ka lerato re be le bophelo bo bokaone mago mahlomola ntle le go senya sebaka le kae motswadi aka re gona ke morwago ke morwago no re leboga thata ge o kgonne gore ge ba go kgopela mo lenanegong le and then wa kgona go ka fihla maloba be ba lefa ba lla bo mahlomola ka taba ya dipasa mola le mola ba tlile ba le ba go tšwa kua gae ba le ra go ba romela le kodi ba go latile le ya tšwa ka home affairs le sepetše jwang ba re amogetše ka go mafese mahlomola a butola o lile selo sa gage ka mahlomola ba re ba mo pukela ba re ba tlo bolela date gore a tle neng wa bona ba felela moo ra tsamaya ra mpheleng ba tša ba šia mahlomola ba re a butola ke mo lebetšena la gage a bolela la butomong ka mope ba re mago mahlomola o sa dumela go ya ko rediwe nna ka mahlomola o itša ronya kwa radio ba kgopela botika kapa gore a tla kgone go kgopela tshwarelo wa kwešiša ka re go lokile mara sentse ke ka gae pele kana bana ba tseba ke bua ka gae ba re aowa re tlo tla tlo go lata a senke ke ganana ke dutse ba tle ba ntatile le ka mo no re lebogile kudu mama ka home affairs ba le tshepišitše gore o tla thuša ga mahlomola o tla ba le pasa ba boletse ba re tlo thušega ka ge nna ke le gaufi ke lekoditše pelo ya ka gore ngwana ka thušege le ga nkwisitše bohloko ke moswaretše o ile go kgopiša mahlomola a nkgopišitše ka kudu o ba dirile mahlomola ke se ka tle ka tšea sebaka ka 2015 ba dula gae e le December mahlomola ntela re mama
ke nyaka all star go tsena di-star white tšekwe ke nyaka all star le star white ka tša matsapa ka Pretoria ka ile mo rekela dilo tšego a tla ngwana gae ga ke tse gore nka bolela leina ka mo kgore jwang ge e le wa geno o ka no mmolela kwa geno a ke okay wa tla rone ke ngwana ausaka ga fihla mola a dula o tla for di-holiday a dula for di-holiday tšewe ka modirong a ke ya modirong ke kry-ile mahlomola a sepetšetse a tšere aparo tšele a seng ke ba le bothata ke tše mahlomola ge ke molata mahlomola mamogolo a ga a re mo tlogele o tla boa ge dikolo di bula o tlo boa ge dikolo di bula dikolo di butse mahlomola a seng ka boa ka gae a seng ka boa ka gae ka rela mma sa phela ka rela mma ka re mma mahlomola a boe ka gae ke kgopela ntate le mahlomola mokgekolo le tsere matsapa gore a empheleng a late ngwanonne tšhalete e tswile mo go nna mahlomola o fitlhile kua mokgekolo a sa robetse o tswile a sepele a re nna ga ke senya ko boela matšhipe ga ke senya ko boela matšhipe ka ge le mokgekolo a boa ke tse ka kwela mma bohloko ka re mma go ra gore o nyaka gore ngwana ka dule mpheleng ka adima tšhelete ka lata ngwanokwe ke tse ge ke lata ngwano mpheleng mahlomola re mama ga ke gae ka mahlomola o sa e gae kane phelo jwang mo ke a bo bona gore o bojwang a re gae ge o rata moga mmamogolo wago o tlotla tlo ba etela ke mmamogolo wago motho e ke ngwana mma wa košisa a o sa ka tabana le nna wa ba go speedio wa police station a ba ya police station nna ka šale ke tše aparo tša mahlomola tše ke di rekileng ka gae ge ke ya gae like ba šala ba e tla levene nna like ke tsamaile ka gae ke tsa ke fitlha ge ka hlalošetša mma ka re mma ngwana ka ke lekgolo gore a dule kwale ka sepela ka kwa ga police station ko wela Mpumalanga ka kwa ga police station ba re no tabe e nyaka di-social work ka di-social workeng a ke social work ba ntirela lengwalo ba re o fete police station ya fila mola sepetlele ka feta fila police station ya sepetlele a ke fitlha mola ba re no ngwane ba tlile mmamogolo wa ge mokwe nna tlile mmamogolo wa ge mokwe go ra ngwane o ikgethela gore a dule le mmamogolo wa ge ka botsa mphusa ka nna pelo a ka itumela re ngwana a dule kua le mmamogolo wa ge ba ra o sese wa ikgethela motlogele ka re no ka ipoelela matšhipe a ke poelela matšhipe mma a boela mpheleng a molata mma a mo rapeletša ka mokgwe mongwe a rela ngwana o sa ka re ke kgopela o ntshwarele ngwano gore mma ga kgone o apelo mahlomola o fitlhile gae o tsara a fitlha gae ba tlile lefuru a fitlha mola re nna ke nyako tsena sekolo mpheleng mma re ne ngwanaka ga ikgetela marapelo ka e le bohloko ga ikgetela motlogele ke ile ka thušanang ke tšetse mahlomola transfer a tla mpheleng ka re mahlomola nna wa ntlhaola ke le mmago a rena ke kgetetse gore ke mpheleng and lebile ke tloa go papaka a e rate mistake go papa gage ka re mahlomola kwa go papa go e leng gore a senka a go godiša o tlo go bona le gonne go le monna na o tlo gore papa ka nna o tlo kgone go nthekela dilo tse e leng gore nna ke a dinyaka ka re ka go bana nna dilo tse a ke kgone go di affota mahlomola go kgetha tatago godimo ga ka le mmana mahlomola ke go mongala gaka ke mongadi 11 and then o boletše ntongwe mahlomola a re bana ba gabo ba sokola e ka ba o rerešaga ka mmalobeng mama bana ba ka ba sokola a ba sokole bana ba ka ke ba bone ba bang khapileng le khonle bana ba ka ga ba sokole ke a leka ka bothata gore bana ba ka ba je ge nke bana ba ka ba sokola nkebe ba tloga matšhipe ba tla mo mphele ba tlo kgopela bupi bona ba tloga yena o kgone go tloga mpheleng a tle ga ka kua a tla kgopele bupi a phatše sethoga ke mo tšhelele bupi be ke mo fele tšhalete ge ke ne le makampotše and ge re tla mo tabeng ya tlhompho ka ge o šetse o le molekane o mongwe go wena le tata go mahlomola go ile go aba le diphapano e ka ba o ne le yona tlhompho go mogala bo o dulang le yena ga jwa le mahlomola ya ena na le tlhompho a seng ka monyatsa sanka ke nyako molela maka alright ke taba tše di botse tšeo and then mahlomola ke ngwana gago mama o seke wa molatlha ene mahlomola le yena sa ntša go hlomphe mahlomola mama o re o ngadišitše ko all star ka gae o bolela nnete sobela ka moka ba theletše ke mahlomola lope go tšwa ka mpheleng ke thome ka go dumediša ba babereki ba pitšentše kgolo ntate ka kapa le ntate moreti thobela mama mo tabeng ya all star gore ke ngadile ka gae mama o bolela ditaba mara o šia tše ding tša ditaba morago nna gore ke ngale kua ke ngadišitše kore ke fepile second pone ya gae ke tsena sekolo
a bolelo mama o sia taba gore o latiwa dispotong ka matšhipe. E sware gona moo e sware gona mama o a spotong a ke spotong a senke latiwa spotong eo ke ka iphega mara ganyane o a gamola ka mediro o gamola ka mediro fela eo nka se phege allright mahlomola o molatile spotsong ga kae la mafelelo e ke tlo molata spotong ke molatile ka 2017 December e le gore ke ile matšhipe ke ilo eta ke tsamaile le ana a mogolo a ko a mmolelang a re ke rone ka fitlha kua a sego ke ile ka re ke fetso fitlha a tsena ka moragaka o tsene a nwele a etswa toropong o fitlhile le go bula keiti a ntlaletša mašata a sa tsena ka gare ga charata keiti a re go ntlaletša mašata o tsontšha diaparo ke sa gopola gore diaparo tša ntse ke be le se se bua le se se buang o mpotšitše ka tšona mpotša ka molore ke mpia ka gona mo go ena go tloga moo o tsere ngwana o monyane a ya le ena spotong go tloga moo bosasa ba ntshe mbeki o la ba le moo o buile ka gae a kukile ngwana kokwaka a be a sa phela kokwaka a botša mbeki o etla le ngwana nnoši mmage o kae mmage o spotong kae matšhipe ka tlase ke tlogile le nna kokwaka le roni wa mmolelang re fitlhile ka kua ka ema ka ntle ga keiti koko a tsena a mmetša a kgarumanya koko pele ga batho koko a re kgarumanya ke bona gore koko tlala ke pelo mogekolo a selele nna ke lebeletše ka tsena ka gare ka mmotša ka re ke rie o tsamaile a mpotša ka mokgwa e le gore ke mpia ka gona mo go ena ene o šia le taba gore a peila kiše ka baka la gore ke šetse ke tshepišitšwe echefi mo go ena a peila kiše go tloga moo ra tsamaya ra ya ka gae e re fitlha ka gae mašata a tšotšoga a tšwela pele ya gore o re nna ke nyakile papa mo go ena ka force ntate moremi le ntate ka kapa papa la mafelelo e ke motenne ke rea grade 1 ke tšoba toropong gore ke boe ke nyake papa a ka botša ena ke ile matšhipe 2020 dikolo di fetšo tswalela ka corona ke dia grade 9 go fitlha matšhipe gaka mo tabeng ya gore ke nyaka papa a ka tšo ke tswela pele ka kry-a malome ke ile ka apere maratha a teki ke swatlhile ka dithoga e le gore ka fitlha malome ba sa tse gore teki ne ke apere ya maratha e thweša e thola mo godimo gaka ka botša malome ka re malome o motho wa ditoropong malome ke e le gore ke mmoletša ka akone e re le two e le nna le ena le rone a re go tla buang e le gore galela bo homotse ka taba papago o tshwenya ke eng ka taba papago ka re malome o mpona ke leso ke gona ka ke tshepile se ke sa apere mo mmeleng ntle e seo a di gona a gone tseketsebe a mpotša re tšhelete ya sasa e kae ka gore ke sa qualify gore nka gola sasa ka mmotša ka re tšhelete ke ile ka re go tsamaya mo e sadile e tswalelwa e lebaka la gore kokwaka o tswaletše gore go tsamaile wa nne ke sego mara ke ile ka re ke nyakiša gore tšhelete e tswaletše bua ba mpoditše ba re ba e tswaletše tšhelete yena a e tšea a eja ke se gona e sa kgone phetha mmereko wa ka mpheleng ntate moremi le ntate ka kape ke fitlhile mpheleng ke sene le school beke ke tsene sekolo ka tini community ya mpheleng o mo community o ile a ntšha borogo amfa ke tere hembambeki o la ba le mo ka thoma sekolo grade 7 ka yona ke tsene sekolo grade 7 go tloga go fitlhela grade 9 ke senator fees papa o la ba reng ke mogethile a sa bandirela se ke thomile apara fees a ntšha se e leng sa ka potleng go morago go mo kry-a ka morago ga 12 fees ke mo tenneng ka yona mama ntho e nna ke llang ka yona
taba bjala ke mmoditše ka yona ke sa lo monyana a ba bjala o tšhabela neto mmotša neto ga ngala la mafelelo be le last year abuti wa gage o be a hlokofetše ra go ya lehung Mathibe e re fitlhe a ke tsore e bona ke nna ke nnoši ka mokgwa ke bonang gore le tlampotšelo ra ke bone so o hlokofetše go a bolikiwa okay it's fine santse ba family ba sware meeting go boledi gore ka lapeng go tlo tswang go shalang go diegang o tsonamela vene a ya bua leng ka tlase e le gore stepfather saka se a dula le sona bosigo ba sempiditse se lla ka yena gore se kgone o tla se kry bana ba batlang ka morago gaka ba nnoši ke sokotse thata ka taba mama ya gore ka a tabeng ya bjala mama ke o tse Mathibe re molatile di-RTB tša ditšhomi tša gage a robala o kgone o fetša beke a sa robale ke gae mara a le gona Mathibe le ya gore o re bana ba sokole bana ba tlo bolela ra ba sokole a le gona ka gore ke motho wa gore o tshepiša bana go betwa bana ke bolela so e le gore ka nako ke ala rayana ke ile ko lehula a relative tša ko gae e ke fitlha bana ba mpotša gore ngwa go tlang o thoma re nyako o tlampileng o ka re bana ba sa sokole ba nyako o tloga ka matsogong a mma go bona ba dutse gabotse ba nyako o tla mpheleng ka mmamogolo and then o boya gape go ne le nthong kore a ke tsebe gore ya go diega stepfather sa mfounela se fo dula sella ka yena se fo dula sella ka yena a ithuri go dula go tsena ditaba mo gonna le December re tswang go yona a re a ne bana ba tlogile Mathibe a etla mpheleng e bana ba tlogile Mathibe ba etla mpheleng o trendile di-Facebook ba mfounela ke le toropong a nwele a tepona tšeo ya gore o na bua latšatši leo a se nnete re bolela so e le gore karata bana e tswere isitswe mo isitsweng e le taba a re sekoloto ra a ilona bana le hono ke bolediwa gore ke ngadile taba gae ke ngadile gae ka taba all star le ya gore ba re nako ke tsamaya gae o ba ile modirong a se nnete ke tsamaile gae a ile bualeng a le gona Mathibe o ile a ra boa ke tsamaile gae ngwana gae wa before a sa tswa e ba gona e sa lwa re e sa le ngwana ke setse le ngwana roni wa mmolelang ke tsamaile le roni ka maoto go tloga Mathibe mola go fihla mpheleng ke tšhaba aba ya tshokolo mang o thoma mmotša nnete o ngwano e le gore a telela o thoma mmotša nnete ke motho e le gore nna o ngadile ka taba le gore be le motho e le gore o hloile lelapa lela la amogolo a mpotša straight a re se leng o dulang pheleng ka se go riele selo okay it's fine ka amogetse gore e hwela gore ke dula ka mmamogolo o la e le goreng o be a hloilwe shapo ke dutse ga mmamogolo a se ka e rela selo ba ba mo community ke ntse ke fiwa diaparo tšeo ke fiwa diaparo tšeo se ntse le gone bua le skipa se tswang go mama a ke sebe ke tswa komeng ke bolla ka dikoloto ke tswa komeng ebile ke tswa bua mama a tsebe le ge ke tlotse ka letsoko mara a ntša a le gona a phela e dingwe tlo ba go senya nako ditaba ke tše ntši a hlahlaloše le saete la gage mo e le goreng e maaka o tla bolela yeah mago mahlomola šediwe ba re mo ba bolelang maaka bolela Mahlomola o ratile mpheleng a kare mpheleng ke šitse ke taba gore a ba gago ya gore yena mmamogolo a go eo ga ane jwala o riang ga ane jwala a mogolo o nwa boala mara o ka sekwe
ntshwela re tsamaya mphelong o la re nyakana le mmamogolo gore a tla roba le ka gae o is fine ge o ratile mpheleng ke tlo bolela mo le mo rediong bangwang kere is fine o ratile mpheleng tswela pele ka bophelo jwa mpheleng Mago Mahlomola a ko go lemoše ntong mo motswadi aka ngwana ko a gago o a ka mara se ka tla mpolelela maaka ke gore re rata gore le phedišane ga botse o ka se mongale go na lona ga raga ka lena a ke tlo lenyatša go ra gore a ntlišitše mo go ra gore ka gara ka lena bophelo nna lena a re sa re together no gape go tla ga Mahlomola mo Mago Mahlomola o kwa bohloko o nyaka thušo that's why re kgonne gore re nyake Mago Mahlomola a tle mo and then ge Mago Mahlomola a tlile mo Mahlomola o tlo kgona go kry-a thušo gobane rena re ka se thuše Mahlomola wena o se gona a ke re ga nyake no o tlo tla gae and wa tsa Mago Mahlomola mo bophelong go a kgonagala gore o kry-e ka nako nngwe Mago Mahlomola go e ba diphoso tše di bang gona di bonang ke bana and then ge bana ba go lemoša mo gongwe o sa e bone ka tsela yeo mara go e ya go dula fase le batho ba bangwe o kry-e le gore batho ba kgona go go bontšha yona ka lehlakore le leng gonjo le Mago Mahlomola batho ba tsenela batho ka dintlong batho ba go ba tswa ka dintlong bana ge e le gore ke thereso ba šala ba nnoši o swanetše gore ba kry-e thušo and ge e le gore Mahlomola o lla ka taba ya tshwaro ye e leng gonjo le gore bo trenda di-Facebook wena a wa tepona yena wa e bona and then ore mmakaše wena ntho ela e mokuša bohloko o gola le yona ntho e sello sa ngwana ke nna ge ke sekwa a se gore a ka ba go segiša ka batho e ka ba mo gongwe a go nyakela thušo fela re sa e bone ka lehlakore leo why ke bolela so Mago Mahlomola o godišitše ngwanoki o mo godiša papa ga a se gona e le wena le yena pele go tlotla o re mmitšang stepfather because stepfather o kry-ile ngwana a le gona so go na re ngwanoki tše dintšhi tša dilo o wa di tseba le kgolo o wa e tseba gore ebile boima ga kakang go tloga kua moragong ge e be e sa le wena le yena so ngwano o nyaka gore o kry-e thušo a kgone go bua gae and go na re ngwano o phela boima ge e le gore o lla ka taba ya jwala o sa ile mpheleng o kry-a taba ya jwala ngwana o tsena sekolo jwang o bala jwang ngwana o hlokomela ke mang gape ga se maikarabelo a mmamogolo gore re mofe gore re ra hlokomele ngwana Mago Mahlomola o sa le gona bona gonjo le ngwana o tlile mo alla ka taba ya pasa re gapeletšegile re ntšhe dikoloi re di tšhele dipetrole di ngwana o sentše a kry-e pasa ke matric ya gago ngwago o tlang sentše a ye sekolong and yena ngwano ke yena a ka tlang a go ntšha ka gare ga mathata le mohlako o e leng gore gonjwale o re aparetše ka gae nako nngwe ka gare ga lapa re ntšha ke ngwana ka gare ga mohlako a se gore ge ngwana a le soke o swanetše gore a latlhiwe and sello sa gagwe se a kwala mama a ke nyake o enwa mama a ke nyake o tsamaya ke sa tsebe gore o kae ngwana o wa go rata wena le ngwana o le a ratana gobane one jwa le wena o kwa bohloko gore ngwana gago o tsamaile ba ikwešiše o kwa bohloko ngwana bohloko bo ngwana wa bokwang wa bona le gonjwa le walla bohloko bo ngwana wa bokwang mama ke bo bogolo kudu bana ba bangwe ba ya sekolong ba dutše le yena ba bolela ka mma go bona ba bolela ka papa go bona yena a tsebe gore sentše a hlalosa rena ngwana ke o kgone go hloka calculator a tsebe gore sentše a botše mang a kgone go bolela le mmage a kgone go bolela le papa yena ga ya ka gae ge e le gore ke nnete mmamogolo wanwa mmamogolo o tonetse o tokgoretše mmamogolo le yena one mathata a lapa la gage so mo Mago Mahlomola go ne motho ba reng o tlo go sega mo ke Mago Mahlomola re nyaka thušo ya go thuša Mahlomola mmogo le bana ba gabo le wena swanetše gore bophelo bo tšhentšhe Mago Mahlomola motho o molomong ga a gola mo bophelong o ba le diphoso tša gage mathata go swana le ka gabe re na gona fela batho re ya ba botša gore ga go etla mo go so swanetše gore motho o fetoge and go ne dilo tše dingwe Mago Mahlomola o ka se di fetole fela so ka gonore o re ke tla fetoga dilo tše dingwe mo bophelong di nyaka go phethelwa ditaelo gobane ga o tsebe gore ke tsene jwang mo bophelong bo o leng mo go bona o ra gore wena Mago Mahlomola bophelo ba gago o bo lebeletše boraete bo gabotse ge o ka kgomola a batle go kwa mang bo gabotse wa bona re ngwane go tla mo o tlile go tla go thuša wena ngwane go tla mo go ne nto e mo kgwathileng as e le ngwana a bona mmaga a sa phele gabotse and batho ba kgona go diriša batho bophelo bo o leng ka gare ga bone ke ba bantši batho ba leng ka gare ga bophelo bo wena o leng ka gare ga bone o kweša bohloko Mago Mahlomola wena ka bo wena ka lebaka la gore nto gore a re o gola le yona go tloga bonnyaneng
o gola le yona o gola le bothata ba gore ba nyaka go bona bana ba gago ba spela ba tloga gausi le wena ke bothata nto o tsamaya le yona so but a se batho ka moka ba ka go fa maele godimo ga yona ka re mo bophelong ge re phela le manaba a rena fela ke ba ba re segišang re ba tšeang jwale o kare ke baeletši ba rena gantši ke ba bolai ba rena so ke kgopela o phethe ditaelo mmago mahlomong ene ke kgopela gore mmago mahlomola o leke ka maatla go tšwa ka gare ga seemo se o leng ka gare ga sona o tlo bona like bana ba gago ba tlotla o tlo bona o tlo kgona go dula le bana ba gago o tlo bona o tlo kgona go aga lapa le bana ba gago monna wa leng gona ga a šala a llalela go mahlomola e le ngwana a kgona go tšea dillo tša lerato la mmage le papage and then a di sware mo go yena mola a sa ne sello sa gore nna ke a hlaka mme a mphe nako ke a hlaka ke tsena sekolo ga boima ngwana go njalo o bala buka a lebeletše le bone so ba tsore ge re bolela so ngwana ba ka ngwala buka ka yena ba ka ngwala buka ka ngwana dingwadi ya ngwala buka ka bophelo ba leeto la bophelo ba ngwana ka mokgwa sokotsing ka gona ngwana o bala ka torch mama mo a leng gona o laitile le bona ga mmamogolo mo a tšhabetseng gona a gona motlhagase dintlo ka moka di a tuka tša mpheleng ga mmamogolo a go tuki ngwana a re tsebe gore o robala jela ngwana a re tsebe gore o kgona go robala jwang ngwana o tsoga furugo le mongadile a le tsebe gore o ne dilo tša go hlapa ngwana o apereng ke mare ga diphefo di a tutla ke dipula di na ka difako ngwana a le tsebe gore o kane le timeletše ke ngwana a phela mmago mahlomola moleko o ne le lona mamako o mogolo ene ge o ka o tlogela wa o dumelela ke a go botša mmago mahlomola o tlo laola bophelo ba gago ene batlhoi le dira tša gago ke ba e leng gore go sasa ba tlo tsama ba bolela mantšu a mabe ka wena ba ka se go emiše ba re mmago mahlomola nto le beng e bolelwa mo la radiong ke nnete phetha ditaelo emaemela lapa la gago thuša ngwana wa gago ge nkebe mahlomola se ka tlamo bo o tlo mo kwatela go fitlhaneng ene gona go tla jwang gore motswadi a lahle ngwana wa gagwe go e šika le mantswe yana yona why motho a ka kgona go atlhogana le ngwana gagwe mošireletši modimo wa mathomo o a sentseng a šireletše ngwana gare ga ditshotlego le ditlaišego wa mathomo ke wena jwala botlogele mmago mahlomong ge e le gore bo gona o bonwa ka mediro le gona yena motho mo lomo mo bophelong nto e leng gore wa e dira mo gongwe ga e mosware ga botse wa itlogela dithabene di ka se tswalele because wena wanwa batho ba dithabene ba mmerekong ba reka jwala bo molaong wena ke wena santseng o te tshware o tsebe go reka jwala o bonwe o ema o tseba rua le mo ke mosadi wa motse ntane ke le mosadi wa motse ke nna go thoma mo go fitlha mo go baka ke sanwa ka gore beng ba mabenkele re ka se ba gapeletse gore ba tswalele dikgwebo tša bona dikgwebo di tlo no ba gona ene mongwe mollo mongwe wa lebenkele o nyaka go bona kgwebo ya gage e gole mara fela wena o swanetse o nyaka go tseba gore na ge ke e tšwa mo ke e ya ka gae a bana baka ba reng ka nna baagelwane ba ka ba reng ka nna batho ba reng ka bana ba ka ba e ba godimo ga ditlaišego tše ba leng godimo ga tšona go ntse le ngwana ke nako re nke ba bala o tlogetše dibuka o tlile mo o nyaka go lokiša seemo se ka lebaka la gore le ga a ka phasa o applya a eya kae sekolong so nna ke a kgopela mmago mahlomola ke kgopela gore ga botse go kgonagala mogala wa gagwane go tliša o tlo o dule kua gae mo gongwe matšatši a maybe like o no tla o dule 2 weeks gore mama o phetha ditaelo go o e tswa ka mola o tšo le right o tsebe gore bole ke ya motseng wa ka ke ya go thoma bophelo bo bompsa nako nngwe mo bophelong go le motho o se ka tšhaba mmago mahlomola go thoma bophelo le ditšhomi tše dimsa tšhomi tša gale o ne kgone o di tšea wa di bea mola ebile a go nyake ge meeting a go laelana o no nyaka mosadi wo mogolo ba e leng gore wa ba bona gore ba ke basadi wa thoma wa dula mola wa dula le bona wa tiketla ka bophelo ba gago and then wa swara dikgang o tlo bona lapa la gago le tlo agega batlhoi ba e leng gore ba tlabe ba kgatlha ke tšela tša morago ba tlo leka gore ba go bušetše mola and o seke bo wa tsoga o dumetše ke a kgopela mmago mahlomola a re lokiše bophelo ba gago a bo gabotse mama ke ngwana gago mara ke swanetše ke go botše nnete ke swanetše ke go botše nnete gore bophelo ba gago botle boloke o motswadi wa rena wa ka moso ge re thitšwa rena go sasa re ollela go mang ge lena batswadi le dira diphoso ene phoso tše e leng gore di kgona go bona ke rena bana kore ke a go kgopela mmago mahlomola seke bo wa tsoga o tsotile ngwane o re go tlišitše mo
ngwana o go tlišitše mo go tla go kry-a thušo ke ya mathomo ene batheeletši ba lenanego le ba ba tsebang lenanego le ba tseba gabotse gore le lenanego le ke le aga malapa ke pitšeng tše kgolo ke mo go tlang taba tše kgolo di kry-ang basadi le banna ba di dulelang fase ba di šogang ba di beang gabotse support-a ngwana o khimama ngwana o hloka lentswe la gore ngwana ka go a ngwala go sasa o ngwala eng go sasa ke ngwala mmetse ngwana ka ke kgopela go practice ke nyaka go bona o phasa lentswe leo fela le kgona go kuka ngwana le mofe matla ngwana o ga tloga mo ka 12 santša ye go bala bana ba bangwe ka e nako ba bala leeto la bophelo ba mahlomola a se lona mahlomola ke a go kgopela se ka wisha re ngwana gago a tle a phele bophelo bo bophelang ke kgopela gore mahlomola ke go boditše le maloba kare ke kgopela gore o tsene sekolo o pass ene nto o e dirileng ya gore o tle mo o berekile gobane go swarela motho seghupi ya go thuši ge motho a go kwatišitše nyaka solution then go seno o kry-a gore no tharollo ya ditabakeng o tla bo o kgonne go tswa ka gare ga ntwela because o ka se kgone go phela o swaretse motho o montshupi dilo tša gago tše ding tša bophelo di o tswela jwang pele ke a leboga malome ka bolela le bona ya a ke go leboge moroka ke bue ke dumediše mmago mahlomola le mahlomola mo le babogedi kua gae le batheeletši ge mmago mahlomola a bolela mo o boletše mara a ka kwa le ntlha ye tee ye e leng gore e ya kwagala gore a ka hloya ngwana gage number 1 number 2 o boletše gore mahlomola a ka se tle mo radiong a tla bolela maaka ka yena number 3 ga a fetša a khitla sello moroka wa mmotšiša o re wena jwale ka motho wa mme o bona bophelo ba gage bo le right na o re aowa then ke thoma go tipotšiša gore ge a sola ngwano gore ngwano o motlišitše mo gore a tla bolele maaka o bolela ka maaka a mafeng ge ngwano a fetša go bolela ngwana o re ge e ka ba ke bolela maaka o tla bolela ge mmago mahlomola a swanetše a pointe ditaba tše e leng gore mahlomola o bolela maaka mo go tšona mmago mahlomola o tsentšha seseage o re ka baka la gore ka go nna o tlošitše ke gore ke nwa jwala mmamogolo wa go yena ga a bonwe na mona re se mo ka mmamogolo wa mahlomola re le mo ka mmago mahlomola le mahlomola se se mpontšha le go mpotša gore ke dumele gore bophelo ba mmago mahlomola a boraete ene mmago mahlomola o swanetše a amogele gore bophelo ba gage ga bošhapo and then ngwana gage a se lenaba la gage o mo ratela dilo tše botse o mo ratela bophelo bo bokaone ngwana o mongwe le o mongwe ge motswadi ya gage a sa dire tša nnete o fetoga sesegiša mo nageng ya gabo ga se gabotse gore always batho ba go šupetše mmago a khoše madila e ješa dihlong o ba boyfriend ya mang mo nageng ye ya geno ye e leng gore le tlo go kgona go solana diposo wena le yena ka baka la gore always ga a swantša a go sola diposo o tlo go botša ka mmago mmago mahlomola ke kwa o kare ke motho o e leng gore o be a sa rate kapa ebile a sa nyake go bona ngwano ka le leng la matšatši a kopane le papa ge gore a tseba gore mapapage ke mang ka baka la gore ke kwile a mosolla le gore a ya go papage ke nyaka go bontšha mmago mahlomola moroka gore mahlomola ke ngwana o ne le right ya gore a be le pasa gore a kgone go phela bophelo ba gage gabotse
motho a seneng pasa ga ane future and then ge yena a hloile ngwano ka baka la tše ba kopaneng le tsona mo bophelong ebile a be a gana go mo tšeiša pasa go ra gore o be a gana kapa a gatelela tokelo kapa di-rights tša mahlomola tša go ba ngwana wa swanteng a bele pasa a sene sekolo mahlomola o lla ka taba gore mmage o mmiditše ka mpša o ka se belege ngwana o mo imile 9 months go fetša wa bitša ngwana gago ka mokgowe mahlomola o bolela gore ge mmage a apeile ga aje because of mmage o mo tshepitše go tlo mo tšhelela poison na mmago mahlomola o a tseba gore ke batho ba ba kae ba ba leng ka toronkong gone jwale motho a šupile motho a re ke tla go bolaya go sa motho a tsoga a bolaile a sa bolaya ke yena mara ka baka la gore o ntšhitše lentšu la gore ke tlo go bolaya e ya moswanela gore e ka ba ena a mmolaileng ka toronkong go ka ba jwang ge go ka ba le motho a pelo e mpe a ka tšea poison a tšhelela mahlomola mola mmaga e boletse gore o tlo mo tšhelela a se gona gore mmago mahlomola a tla e toronkong mathata malome ka kapa mahlomola o bontšha gore karata ya bana ya mogolo a e mo go yena go dumele ge re bolela sone e somewhere mo e leng gore o kgona go ya go tšea tšhelete ko wa šetše karata bana and then a e go reka jwala polelo e re o kgona go fetša beke a se gona a le ditšhoming a le mo a leng gona na ka nako a fetšang beke a le ko ditšhoming le ko a leng gona step father sa mahlomola se ba bolelang ka sona mo se ba se le ko kae mmago mahlomola o phela le manaba o phela le dira batho ba kgonang go ya go bona a fetse beke go bona ba tseba gore o tlogetše bana ko gae ba nnoši and then ba kgona go mo tlogela a dule le bona ke manaba a lapa la gage so ge e ka ba theeditše go tloga gone jwale a ba rate mmago mahlomola ba nyaka go mmona a le destroyed ba nyaka go mmona a kgaogane le motho a dulang le yena gone jwale and then mmago mahlomola ge e ka ba o lwele kudu le papa go mahlomola o se ka tšea mahlomola wa modia sethibo sa dintwa tša gago mmago mahlomola a nyalwa mo re ka tleng ra re mahlomola ke ngwana a kgomo mohlomongwe papa ge ga a bapalle kgole mahlomola o na le right ya gore a tsebe gore na papa ge ke mang bona mahlomola papa ge o gauteng mara because of a tseba gore ke ntwe e wrong gore o swantše a re ga a tšhaba go mmagae go dula go papage o ile go mmamogolo age ga a le go mmamogolo age go swana le ge a le ga kokwage sebelega mmage go ira gore mahlomola o tseba ntwe e right le ntwe e wrong that is why a ile a re sebakeng sa gore a kgethe papage wa magoeng then yena a kgetha go ya mpheleng lapeng le e leng gore le phela ka bohlaki lapeng le e leng gore mahlomola o ngwala di-exam gone jwale o bala boima gone mohlagase kua re a tswa re go bone and mmago mahlomola a rwa le maikarabelo jwale ka motswadi o ka se hlwe ngwana gore o go solla kapa o gana o enwa jwala e ka se kgonagale moroka wena o hloye ngwana o bo mmitše ka maina a boima kaka because of ngwana o nyaka gore wena o tlogele jwala no ge e ka ba ke meleko o tla kry-a thušo meleko ya fela mara ge e ka ba e no ba yena o ithatela madila ga a morate yena o rata madila ga a morate mmago mahlomola ga a tlogele go nwa jwala and then a focus go godiša bana moroka re ka se tšhabe go e bolela taba ya gore jwala ga se ba go nwa ke mosadi a go kgonege go jwale ngwanotši diputso re geng ke be ba se batla mo radiong o ba tlo ngwala metrika ngwago o tlang o ba tlo ya kae ya wa tseba taba mahlomola like e kwiša bohloko